Māori. He rima te kau mano tāra te wāriu o te karahipi kua whakawhiwhia ki te rangatira o te arawa, ana i te pūrongo a Manawa Rights. Wetini mi tai ngātai. He pāpā, he tohunga kapahaka. Te kita atu i runga i tā tāmira, tēnei pikitia e whakaatu mai ana i te kōrero e pāna ki tētahi mai. Ki ētahi tūpuna rānei i te wāia rātau e orana, koi rā tāko e whainei. He rangatira hanga mahi mō tōna iwi. Ko te tū i runga i tā tāmira o te ao Pākehā. Kai kone a Māori e tū nei i runga tēnei taumata me ki. He pai rawa atu tēnā ki au. He kaiwhiwhi taonga laureate mi tai ngātai mo ana mahi i te ao toi me te ao kapahaka i ngā tau rua te kau kua pahure. We get a panel of arts experts together and they cast their eyes around the world looking for talented New Zealand artists working at the top of their game. He taonga, he rima te kau mano tāra anō hoki mana. Engari ka hoki tonu ngā mahara o mi tai ngātai ki te wā i waia atu a tumu toi ki aia. Me tana whakamohi o mai, he whakawhiwhinga. Ka tahi ka mea mai, he rima te kau mano tāra. Ko taku pōhehe, kai te hiuhia te tangata nei, he moni mana. I found out later that he thought this Arts Foundation was ringing him up and asking him for money, but actually I was ringing him to offer him $50,000. It took a little bit of time for it to sink in. Kei te kaiwhiwhi te tikanga ka pēhea rā nei tōna whakamahi i te koha. He nui ngā nama. Tuarua, konei pēr, he hararei mō te whānau. Paku ahanga ki reira, he āwhina noho ki etahi. Kare o kai te ahua raru nei. Ko mi tai ngātai te kaiwhiwhi Māori tuarua mo te taonga nui nei, ko te tuatahi he uri no Ngāti Porou ara ko Derek Laidali. Manawa Wright, Te Karere.